Hei whakakapi noa ke ia tātou mahi mo tēnei wiki, ka huri te aro ki te rohe o tū wharetoa. I tū tā rātou tai ope ngā hākinakina i te rangi nei. He karanga ki te tini o tū wharetoa. We noticed almost 6-7 years ago that our whānau had left Ngāti Tū Wharetoa, and so we thought the best way to get them home was to hold events like this, because it's fun and it's healthy, and everyone from babies to kaumātua can play. Hoi nei te whainga o te hui nei, i te kite o te maha o ngā tāngata i whakarau i ka mai ki tēnei hui, te āhua nei i tutuki. I tae mai rātau ki te tākaro i ngā kēmu, mai te poerewa, tae noa ki te makapōro. Ko ētahi i hau mai i Tawhiti. We've got whānau come here from all over the place, Australia, England so far. E whitu tau i tū ai tēnei hui, e rua rau i tatu mai te tau 2015, i naia nei kua kake ake ki te whāmano. Ko tahi noa te arotahi o ētahi. Ko te me pai ki au, ko te whakakotahi nei te iwi. I tēnei wā, ko Ngāti Tū Wharetoa, tēnei e karanga nei kia hoki mai ona uri. Ko ētahi kēmu pērā ki te whutupōro pā, kua tū ki tēnei whakatātai mai te tīmatanga. Engari, ko tahi te kēmu hau, kua whakaritea mō tēnei tau, arā ko te kiorahi. Ko te hiahia o ngā kai whakahaere, kia whakaritea kia ko tahi te kēmu hau, ia tau. Ka whiua te pōro whakamutunga mo te hui nei, a pōpō. He te gardener, te karere.